Nii, suur tänu, oli tõesti huvitav. Ma annan kindlasti ka saali kuulajatele võimaluse küsimusi küsida, aga ma ennetan, kasutan ise oma võimalust siin ühte ideed testida. Ootan kuni ka... А там будет русский перевод? А там не было. На каком канале там русский перевод? Может быть, просто мне поможете, будет, наверное, проще. Окей. Тогда я, может быть, продолжу на русском языке, если тут так легче. Вы тут говорили, что Европа еще не потеряла надежду, что как-то можно Россию помирить, как-то согласаться, как-то дойти до какой-то новой нормальности. И я думаю, что это правильно, это действительно так есть. Но с другой стороны, если я смотрю сейчас последний год официальную политику США насчет России, то я вижу, что там, по-моему, уже такую надежду потеряли. Там уже нет такой надежды, что если мы делаем какие-то правильные вещи, или найдем какой-то ключ, или там, я не знаю, будем нажать на какие-то правильные кнопки, тогда Россия будет опять двигаться в сторону демократии там, и свободного общества и так далее. Вы согласны со мной, или это вопрос Матко тоже? Я с вами согласен частично. Все-таки надо вспомнить о том, что Америка расписалась. Надо вспомнить о том, что Америка расписалась под Будапештскими соглашениями, в соответствии с которыми Украина отказалась от ядерного оружия, а его там было очень много, и получила гарантию неприкосновенности своих границ. Это, вообще говоря, бумага, под которой стоит подпись. И за эту бумагу надо отвечать. Я не могу согласиться с тем, что Америка выполнила те обязательства, которые на нее налагали эта бумага. Тем не менее, да, конечно, мы видим изменения отношения к России, к режиму чекистов в Америке, мы видим изменения в Европе. Я вовсе не собирался рисовать апокалиптические картины, я просто констатирую, что в этом правильном направлении надо двигаться и дальше. Anmar, kui sa lubad, ma räägin emakeeles. Et Ameerika Ühendriikides on mõne kuu pärast presidendivalimised. Ja sellist olukorda, mis Ameerika Ühendriikides presidendivalimiste eel on, pole seal kunagi olnud. Kaasa arvatud ka küsimuses, mis puudutab presidendikandidaatide, ennekõike vabariiklaste liiderkandidaadi arusaamisi maailmas toimuvast, kaasa arvatud ka meie regioonis toimuvast. Seetõttu tuleb väga hoolega jälgida, mis seal saamas on. Aga praegu ma võin öelda, et tegelikult see teadmine, arusaamine heidutuse vajalikkusest on ikkagi jõudnud või jõudmas kohale peaaegu kõikidesse meie liitlasriikide otsustajate tasanditele. Ja selles suhtes mul ei ole nagu kartust, et me Varssavist ei saaks head tulemust. Küll aga me peaaegu, mitte nüüd igapäevaselt, aga küllalt sageli tuleb sisustada meie mitmegi liitlase ettepanekud dialoogiks Venemaaga mõttega, et dialoog iseenesest ei ole poliitika, vaid poliitika on miski, mida me tahaksime koos ellu viia või strateegia, mille poole liikuda ja see peaks olema nende kohtumiste sisuks. Et näiteks siin viimane kaitseministrite kohtumine andis põhimõttelise nõusoleku, et jah, NATO-Vene nõukogu kohtumine alaliste esindajate tasemel võiks toimuda, aga NATO liikmesriigid näevad, et selle päevakorras saab olla ainult Venemaa agressiooni lõpetamine Ukrainas, võimalik, et ka mõned teised sellega seonduvad küsimused. Ja nii nagu me praegu näeme, siis sellistel teemadel Venemaal huvi dialoogi vastu puudub. Nii et ma arvan, et seda teadlikkust on rohkem, aga
probleem on selles, et nii nagu ta Gruusia sündmuste järel hajus, nii ka teravama sõjalise sellise igapäevapildi hajudes Ukrainas on ta samamoodi täna võib-olla mitte nii erk, kui Mark Solonini väga tabav esitlus eeldaks. Nii, kas on küsimusi meil saali poole pealt? Nii, palun siia ette ja siis järgmiseks sinna taha poole. Thank you very much for your speech, and might probably be a bit seem a bit naive, but to me this whole situation between Russia and the West, it looks very similar to what it was in the 30s when Germany was again becoming threatening, and it was probably for centuries that Germany was threatening towards the West. And no one would really believe that in 10 years' time or 12 years' time, Germany would become peaceful. And indeed it happened. It happened because a man, like we talked about Robert Schuman, imagined that situation could change. And probably, I wonder how many people were really believing that situation would change, if really ever Germany would become peaceful. But it happened. And it happened because of especially some few men, handful people like Robert Schuman, who started thinking about how can we build a future with when the situation will change. Now, today, it's Adolf Hitler in the power. Definitely, we can't deal with him. We can't talk with him. He's just an aggressor. He's a bandit, as you talk about Putin. So, can't we dare to imagine that sometime in the future the situation can change? I'm not saying people today will change. I'm saying that something in the history can happen. Collapse. You're talking about Russia that is on the way to collapse somehow, economically speaking, and so on. So, and here I would like just to add my own comment to this, is that I feel like Estonia has a real key role to play in that possible future where Russia would be probably collapsing and the West would be in a position of strength. How will we react? Will we react to in the desire to take revenge on Russia after all the bad they've done? Or will we, as Schuman did, raise a hand and want to work with maybe worthy people, because I believe there are worthy people in Russia. I'm maybe too naive, but I would like to hear your point. Aitäh! Прежде всего, я хочу сказать то, что, наверное, должен был сказать в самом начале. Я сюда приехал не для того, чтобы давать советы. У меня нет ни оснований моральных, ни политических давать советы, что делать в той или иной ситуации. Еще раз повторяю, мое мнение – это мнение частного лица. Мнение частного лица заключается в том, что отвернитесь от России и оставьте ее в покое, и следите только за тем, чтобы она вас не трогала. Что там произойдет в России, когда произойдет коллапс, не ваши проблемы, не ваши проблемы. И еще одно маленькое замечание по поводу параллели, которые вы провели с Германией, 1939 годом, Гитлером и так далее. Когда был самый разгар войны на Донбассе, весь интернет был переполнен плакатами, всякой агитацией с той и с другой стороны. И на украинских патриотических сайтах там была достаточно популярна такая картинка, фотошоп, фотожаба, как говорят, на которой был изображен Адольф Гитлер, который говорит: не смейте сравнивать меня. Ну и дальше шло слово, которым обозначали Владимира Путина. Сравнение Германии 1939 года и России 2015-2016 года, на мой взгляд, абсолютно неуместно. Это очень плохо, это очень печально, это очень постыдно. Но Германия 1939 года была охвачена огромным общенациональным подъемом. Немцы очень хорошо работали. Вся Германия, вся страна с утра до ночи работала, создавала огромные отрасли промышленности, возникали одна за другой. Германия очень хорошо работала, и потом немцы доблестно воевали. Это очень печальный факт. Мне, как человеку демократических убеждений, очень печально это констатировать, но это факт. Фашистский, гитлеровский
режим создал обстановку огромного общенационального подъема. Ничего подобного, близко похожего в России нет. Как Россия работает, так она в некотором гипотетическом случае, не дай бог, чтобы он произошел, также она и будет воевать. Вот как Россия не способна сделать ни утюга, ни гвоздя, ни сотового телефона, ни собственной еды, вот так же она и не способна воевать. Любые параллели с 1939 годом, на мой взгляд, только уводят, только путают, но не проясняют. У меня дополнительный вопрос, täiendav küsimus. Вы говорили тут, что нам надо очень спокойно смотреть на то, будет ли коллапс в России на экономических причинах. Но, с другой стороны, Эстония не единственная европейская страна, у которого граница с Россией. И действительно очень трудно быть спокойным и думать о сценарии, когда в России коллапс, а у нас тут почти 300 километров границы с такой страной. Это, по-моему, не очень хороший совет в этом смысле. Трудно быть спокойным. Ну, наверное, я смотрю все-таки на ситуацию не из Сталина, а из Самары, в которой я и живу. Мне действительно в Самаре кажется, что влияние Эстонии на коллапс России, в общем-то, несущественно. У вас, конечно, другая ситуация, если рядом с вами обрушается огромное здание. Может быть, я неправильно, не точно, некорректно выразился. Дело не в том, что надо соблюдать равнодушие. Понимаете, в русском языке много слов. Не надо быть равнодушным, не надо быть безучастным к тому, что рядом с тобой падает огромный дом. Конечно, надо посмотреть, чтобы обломки не упали на твою голову. Я всего лишь о том, что не надо быть безучастным, но не надо бояться этого. Надо спокойно оценивать ситуацию. Надо понимать, что у вас есть все ресурсы для того, чтобы эти проблемы России не стали проблемой Эстонии. У вас для этого есть все, если у вас, у ваших политиков, у ваших руководителей есть политическая воля. Если воля есть, то больше ничего добавлять и не надо. Okei, väga hea. Seal oli küsimus, enne me olime võlgu ühe küsimuse, kõigepealt sealt tagantpoolt proua ja siis siit eespoolt järgmine küsimus. Aitäh, Lehte Roots, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi dotsent olen. Ja minu küsimus on seotud migratsioonikriisiga, kuna me eelnevalt, ja julgeolekuga, siis julgeolekuohuga, et kuna me eelnevalt nagu rääkisime siin migratsioonikriisist, et sellel teemal ta nagu üldse ei tahtnud rääkida oma ettekandes, mis ma esitan siis selle küsimuse, et ma saan väga hästi aru sellest murest Venemaa ohust, Venemaa jääb meile alatiseks naabriks ja see oht on piisavalt olemas, aga tahtsingi nagu teada, kui palju üldse Riigikogus arutletakse või mis on teie ka isiklik arvamus selles osas, kui palju nüüd see Euroopa Liidu enda tegevus või Euroopa Liidu liikmesriikide tegevus tegelikult võiks mõjutada Eesti julgeolekut. Ma pean siin silmas just mõne konkreetse riigi samme, ehk siis näiteks nagu Itaalia või Prantsusmaa, kes siis otsustab saata oma väed kolmandasse riiki, Süüria või Liibanoni. Ja selge on see, et nende riikide siis isikud, osalised siis ei jäta ju sellele vastamata, sest nende arvates tegemist on agressiooniga ja nemad ei taha seda sõda pidada mitte oma territooriumil, aga kipuvad seda tooma siis nüüd juba ju Euroopasse, ehk siis terrorismi näol. Võib-olla see küsimus jäi natukene segaseks, aga põhimõtteliselt migratsioonikriis ja julgeolekupoliitika siis Euroopa tasemel ja kuidas Eesti sellele suudab reageerida ja kas reageerib ja kas see on ka arutuse all? Marko siis ilmselt. Jah, aitäh, et vaieldamatult see on äärmiselt oluline teema, aga ma mainisin lühidalt tõesti oma esimestes remarkides või repliikides, et meil on väga mitmeid, väga põhimõttelised ja pikaajalisi julgeolekualasid väljakutseid, millega ei ole Euroopa vastakuti olnud teisest maailmasõjast alates. Ja rändekriis kahasse islami äärmusluse kiire levikuga viimase 2-30 aasta jooksul viitab tegelikult sellele ka rändekriisi nii-öelda allikad, milleks ei ole üksnes sõjaline konflikt Süürias või ebaõnnestunud riigid, lagunenud riigid nagu Liibüa või mõni teine, vaid ka hoopis keerukamalt meie poolt mõjutatavad protsessid nagu rahvastiku juurdekasv nii Lähis-Idas
kui eriti eelolevatel aastakümnetel Aafrikas. Pluss, kui me sinna mõtleme juurde teatud ressursi nappused, nagu näiteks juurdepääs mageveele või siis puhtale veele ja mõned muud tegurid viitavad sellele, et me oleme vastakuti võib-olla põlvkonna pikkuse probleemiga, mis lähtub meie piiridele lõunast. Ja seetõttu on mõneti mõistetav, kui me enne rääkisime või mainisin, kuidas Euroopa partnerid koos me oleme reageerinud pidevalt, mitte proaktiivselt, aga just nimelt reageerinud Venemaa agressiivsele poliitikale ja ei ole suutnud siiani tegelikult kujundada sellist ühtset pikaajalist strateegiat, et mis on siis meie eesmärk nendes suhetes Venemaaga saavutada, siis sarnaselt tegelikult puudub täna ühtne strateegia ja nägemus, kuidas me selle rändekriisi põhimõjutajate suhtes koos tegutseme. Positiivne on see, et tegelikult need teemad või küsimused, mis ka Eesti sisedebatis juba enam kui aasta on üleval olnud, ehk siis me ei saa üksnes ju käsitleda rändekriisi läbi põgenike abistamise, nende põgenike abistamise, kes on jõudnud Euroopasse ja kellel on õigus saada rahvusvahelist kaitset, vaid tegelikult me peame tegelema sellega, kuidas kaitsta seda, et need ohud, mis praegu Euroopa sees Schengenis tsooni kontekstis või tervikuna Euroopa Liidu kontekstis on, et neid murenemisi vältida, et me kaitseksime oma piire, et me teaksime, kes siseneb Euroopa Liitu, ja lõppeks loomulikult, mis olulisim, et kuidas me nende rändekriisi või rändevoo mõjurite ja rändevoo enda kontrollimisega paremini hakkama saame. Et kindlasti need läbirääkimised, mida Euroopa Liit praegu peab Türgiga ja eeldatav kokkulepe ikkagi, mis ehk järgmisel nädalal sünnib, on esimene väike samm selles suunas, et me mingil viisil saaksime seda pikaajalist probleemi ise natukenegi kontrolli alla. Aga uskuge mind, siin ees seisab veel väga ja väga palju tõenäoliselt ka selliseid uudiseid, mis meile kellegile ei meeldi. Ma pean silmas, te mainisite küll, et see terrorioht justkui tuleneb sellest, et meie liitlased või ka meie ise oleme ühes või teises rahvusvahelises operatsioonis osalised olnud. Et siin ei ole võib-olla see õige koht väga detaili minna, aga islami äärmusluse levik tema teoreetiliste ja ka sisuliste praktiliste algjuurtena on palju kaugemal kui need operatsioonid, mis viimase 20 aasta jooksul on toimunud. Kui ma olin jaanuaris Saudi Araabias, siis sealse terrorismi rehabilitatsioonikeskuse analüütikud, kohalikud, väga ilmekalt tegelikult ja mu meelest päris adekvaatselt kirjeldasid lahti nende nägemuse, kust siis Lähis-Ida regioonis võib-olla ehk kõige ilmekamal kujul või nähtavamal kujul seesama islami äärmuslus ja ka terrorismi oht tõusnud on. Ehk siis nende selline alguspunkt oli 1979. aasta Iraani islamirevolutsioon ja Nõukogude Liidu invasioon Afganistani, mis tegelikult ja samal ajal järgnenud Iraani-Iraagi sõda, need on tegelikult ühed alguspunktid, mis on mõjutanud seda väga pikaajalist protsessi. Islamiriik on ainult üks näide sellest islami äärmusluse levikust täna Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ja kahjuks need rünnakud, mis toimusid eelmisel aastal Pariisis, aga varasemalt Londonis, Madridis, Ameerika Ühendriikides, mina ei julgeks küll kinnitada ja väita, et täna me elaksime tunduvalt ohutumas situatsioonis, et pigem võib eeldada, et me näeme uusi rünnakuid Euroopas ja siin on ka meie kodanikud loomulikult ohustatud, kuna me liigume ringi. Aitäh. Meil oli üks küsimus võlgu. Ma küsin igaks juhuks, kas kellelgi on veel küsimus, siis me ühe küsimus ilmselt jõuaks veel võtta ja siis sealt veel kaks küsimus üritame teha võimalikult siis lühidalt. Kaarel Haav. Nagu ma ütlesin, ma olen tegelenud õppekavade analüüsiga, sotsiaalainete ja lõimumisprogrammide analüüsiga ja küsimus seostub paneeli põhiprobleemiga Euroopa hingepeegeldused kaitse- ja julgeolekupoliitikas. Konkreetselt on jutt Eesti riigikaitseõpikust. See riigikaitseõpik ilmus 2014
ja seal on 35 tundi teoreetilist materjali ette nähtud ja sellest 4 tundi on kaasaegne julgeolekupoliitiline situatsioon, mis on täiesti kena. Nüüd küsimus on, kas keegi on lugenud seda õpikut, kui palju selles julgeolekusituatsioonis käsitletakse seda probleemi, millest siin Mark Solonin rääkis, mida me teame ju aastakümneid, kas seal kajastub, ütleme siis see pronkssõduri kriis, samuti Gruusia ja Ukraina küsimus, kuidas on siis selle riigikaitse õpik käsitleb siis seda probleemi, millest Mark Solonin väga selgelt rääkis. On keegi lugenud seda? Vist ei ole. Üks inimene, jah. Sellest on 5 rida, kus on juttu psühholoogilisest kaitsest ja mitte ühtegi vihjet, et see seostuks siis ühe selle naaberriigi, tema sõjalise doktriini ja kõige selliste Putini süüdistustega. Nii et antud juhul ma ei näe, milles oleks probleem, et miks ei võiks selles õpikus vähemalt 1 või 2 leheküljel käsitleda sedasama Venemaa avalikult avaldatud sõjalist doktriini ja Putini süüdistusi, et Eestis diskrimineeritakse venelasi, et siin soositakse fašiste ja nii edasi. Miks on siis see riigikaitse õpik vaikib täielikult sellest, meil on vist teie seisukoht üsna hästi selge, et täna meil on vähe aega lihtsalt. Kas te toetate sellist jaanaliinu poliitikat ja kas selline asi peaks jätkuma? Asi ei ole ainult selles õpikus, vaid seesama probleem on lõimumisprogrammiga seoses püsinud juba 10 aastat ja ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpikutes nendest demokraatlikest ja autoritaarsetest väärtustest antud juhul ei räägita eriti palju. Nii et kas te toetate sellist poliitikat või olete valmis ka midagi muutma, sellest ka midagi kirjutama? Selge, aitäh teile. Ma arvan, Marko on see ja ma vastan hästi lühidalt, et eks õpikud on ka ajaloos nii-öelda elavad nähtused ja minagi olen osalenud 2-3 Eestis kasutatava õpiku nii põhikoolis kui gümnaasiumis kasutatava ajalooõpiku kirjutamisel. Aga minu isiklik kogemus aastate jooksul ma olen käinud üle Eesti, ma võin kindel olla üle 100 erinevas koolis, gümnaasiumis, põhikoolis esinemas, peaasjalikult teemal, mis puudutab maailma meie ümber, kuidas see meid mõjutab, millised ohud meid varitsevad ja ma pean ütlema, kaasa arvatud ka riigikaitse õpetuse tundides ja olles kohtunud väga paljude Eesti ajalooõpetajate, ühiskonnaõpetajatega, riigikaitseõpetajatega, ma ei näe seda probleemi, mida te kirjeldate. Selge. Ja nüüd saalis siis viimane küsimus, palun. Tõnu Kalvet, ajakirjanike tõlkija. Mul on küsimus Mark Soloninile. Te väljendasite oma ettekandes imestust selle üle, et Euroopa juhid on nimetanud kalliteks kolleegideks Venemaa juhte, kes tegelikult ometi on ju tšekistid ja bandiidid, nagu te ütlesite. Kas te ei ole mõelnud sellele, mis on tegelik põhjus, miks nad niimoodi käitusid? Kas te olete kursis sellega näiteks, et Euroopa riikide juhid tihtipeale on otseselt majanduslikult sõltuvuses Venemaast? Neil on oma ärisidemed Venemaaga. Või teine põhjus, nendel inimestel, nendel juhtidel puuduvad lihtsalt vajalikud omadused. Nagu omal ajal Lenin õigesti kirjutas, kaadrid otsustavad kõik. Ja kui inimestel puuduvad vajalikud omadused, siis nad lihtsalt ei saa käituda adekvaatselt. Nii nagu nõuab olukord. Kas te olete analüüsinud seda olukorda või kavatsete edaspidi teha? Aitäh vastuse eest juba ette. Aitäh. Спасибо, но в высшей степени странно для меня объяснять, что и почему делают или говорят европейские политики в присутствии живого европейского политика рядом со мной. То, что вы говорили по поводу экономических интересов, я думаю, что это, конечно, присутствует, но, на мой взгляд, надо уточнить терминологию. Если мы говорим про экономический интерес Европы, Евросоюза или какой-то из стран Евросоюза, то никакой критической зависимости от поставок российского сырья нет. Не было даже тогда, когда нефть была дорогая. Даже в этот период российские поставки нефтепродуктов, российские поставки газа были, конечно, меньше половины, меньше 1/3 от того, что потребляла Европа.
В нынешней ситуации наш российский «Газпром» готов продавать газ уже за 200, ну то есть 2 с лишним раза дешевле, чем он его продавал раньше в Европу, и очень будет рад, если это у него купят. Ну вы прекрасно, лучше меня знаете про терминал, сделанный в Литве, про поставки сжиженного газа, про альтернативные источники энергии, про биотопливо, для чего я здесь в Эстонии нахожусь и так далее. Поэтому никакой критической зависимости от поставки российского сырья никогда ни у одной страны Евросоюза не было. Даже у вас, даже у ближайших соседей. Быть такого не может, чтобы банановая республика создавала критическую зависимость для высокоразвитого государства. Если говорить про российский рынок сбыта, ну, конкретный пример. Германия экспортирует на 1 триллион евро промышленной продукции, из которой 36 миллиардов, то есть 3,5% это экспорт в Россию. Ну, 3,5% это, конечно, жалко терять, я огорчусь, если у меня заберут 3,5% денег из кошелька, но это не трагедия моей жизни. То есть никакой критической зависимости не было и нет. Если же речь идет о личном кармане некоторых европейских политиков, тут там как-то вспоминается фамилия господина Шрёдера, да, вероятно, их личный карман, некоторых из них, как я могу предположить, находится в критической зависимости от Кремля. Но это, конечно, уже проблема, которая должна решаться и которая может быть решена нормальными правовыми инструментами под названием суд и тюрьма.